Pablo Emilio Escobar Gaviria rođen je 1. decembra 1949. godine u Rionegru blizu Medeljina u Kolumbiji. Sin skromnog farmera i učiteljice, Escobar je od malih nogu pokazivao interes za vođenje posla, ali niko nije mogao predvidjeti put kojim će krenuti. Odrastajući u siromaštvu, mladi Pablo je brzo naučio kako preživjeti na ulicama Medeljina. Početak kriminalne karijere. Krajem 1960-ih i početkom 1970-ih godina Pablo Escobar je započeo svoju kriminalnu karijeru. Počeo je sa krađom automobila, krijumčarenjem cigareta i lažnim lutrijama. Međutim, njegov pravi uspon počinje kada ulazi u trgovinu kokainom. Shvativši potencijal zarade, Escobar se udružuje s najvećim kriminalcima kako bi proširio svoj uticaj. Ubrzo postaje poznat po svojoj nemilosrdnosti i sposobnosti da zaobiđe zakon. Uspon kartela Medeljin. Tokom 1970. godina Escobar osniva kartel Medeljin. Njegova organizacija ubrzo postaje najveći dobavljač kokaina u Sjedinjenim Američkim Državama. Escobar je bio poznat po svojoj poslovnoj spretnosti. Organizovao je cijeli lanac proizvodnje i distribucije kokaina od laboratorija u džunglama Kolumbije preko mreže transporta do distributera u Americi i drugim zemljama. Njegov kartel je imao sofisticirane metode za krijumčarenje, uključujući tunele ispod granica, korištenje korumpiranih službenika i čak sopstvenu flotu aviona i brodova. Poslovna strategija. Pablo Escobar je koristio inovativne metode za krijumčarenje kokaina, koristio je privatne avione, brodove pa čak i mini podmornice kako bi prevezao drogu. Također je imao mrežu korumpiranih zvaničnika koji su mu omogućivali nesmetan prolaz kroz granice. Njegov kartel je kontrolisao oko 80% svjetskog tržišta kokaina, što mu je donosilo zaradu od $420 miliona sedmično. Escobar je znao kako da uloži novac, koristeći ga za kupovinu nekretnina, luksuznih vozila i privatnih aviona. Postao je poznat po svojim ekstravagantnim troškovima, uključujući izgradnju zoološkog vrta na svom ranču Hacienda Napolis, gdje je držao egzotične životinje iz cijeloga svijeta. Pranje novca. Escobar je morao pronaći načine da legalizuje ogroman novac koji je zarađivao. Investirao je u legalne poslove kao što su nekretnine, građevinske projekte i fudbalski klubovi. Kupovao je luksuzne nekretnine širom Kolumbije i u inostranstvu, te je finansirao mnoge socijalne projekte kako bi pridobio podršku lokalnog stanovništva. Escobar je bio poznat po svom populizmu, gradio je kuće za siromašne, fudbalske stadione i druge infrastrukture u Medeljinu, zbog čega su ga mnogi lokalni stanovnici smatrali svojevrsnim Robin Hoodom. Vladavina terora. Pored kriminalnih aktivnosti, Escobar se uključuje i u politiku. Izabran je za zamjenika predstavnika u Kolumbijskom kongresu 1982. godine, što mu omogućava dodatni uticaj. Međutim, njegove brutalne taktike uključuju ubistva političara, sudija, policajaca i civila. Grad Medeljin postaje poprište svakodnevnog nasilja. Escobar je koristio nasilje kao alat za zastrašivanje svojih protivnika i osiguravanje lojalnosti unutar svog kartela. Na vrhuncu njegove moći, Kolumbija je bila jedna od najopasnijih zemalja na svijetu sa hiljadama žrtava njegovog nasilja. Plata o plomo. Escobarov moto plata o plomo, srebro ili olovo označava njegovu strategiju mita ili prijetnje smrću. Korupcija se širi kroz sve nivoe vlasti i društva, a oni koji su mu se suprotstavili platili su životom.
Mnogi su prihvatili mito, ali oni koji su odbili suočili su se sa brutalnim posljedicama. Policijski službenici, sudije i političari su bili među najčešćim metama. Pad Escobara. Međunarodni pritisak na Kolumbiju raste. Vlada Amerike pruža podršku Kolumbiji u borbi protiv kartela. Formirana je specijalna policijska jedinica Search Block koja ima za cilj hvatanje Escobara. Nakon višegodišnje potjere i brojnih sukoba, Escobar se konačno nalazi u bjegstvu. Njegov utjecaj počinje slabiti dok saveznici napuštaju kartel, a konkurentske kriminalne organizacije pokušavaju iskoristiti situaciju. Kolumbijska vlada uz pomoć američkih agenata koristi sve raspoložive resurse kako bi ga uhvatila. Smrt Pabla Escobara. 2. decembra 1993. godine, dan nakon njegovog 44. rođendana, Pablo Escobar je pronađen i ubijen na krovu kuće u Medeljinu. Njegova smrt označava kraj jedne ere, ali i početak novih izazova za Kolumbiju u borbi protiv narkotika. Posljednji dani Escobara bili su obilježeni stalnim bijegom i strahom od uhićenja. Iako je pokušao pregovarati o predaji, vlada je bila odlučna da ga zaustavi jednom zauvijek. Njegova smrt donijela je olakšanje mnogima, ali i postavila pitanja o budućnosti Kolumbije bez njega. Pablo Escobar ostavio je neizbrisiv trag u historiji. Njegov uspon i pad predstavljaju mračnu priču o moći, nasilju i korupciji. Iako je bio jedan od najzloglasnijih kriminalaca, ostaje figura koja fascinira i plaši generacije širom svijeta. Nasljeđe Escobara i dalje je prisutno u Kolumbiji. Njegove zločine mnogi pamte, ali neki i dalje poštuju njegova dobra djela. Njegova priča služi kao podsjetnik na razornu moć organizovanog kriminala i složenost ljudske prirode. Hvala vam što ste pratili ovaj dokumentarac o Pablu Escobaru. Pretplatite se na naš kanal za više sadržaja o najintrigantnijim ličnostima u historiji.